What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kanlong kasing sa jingkan mawi ginosong shnong kadarang kabahapa po Kamaram Civil Subdivision West Giant Hills District hadin ba umentri ka sarkar jala bat MLA kathan umala kamen rumbui ula plepat ba ya ka jingking ya jan kablash na halor kawa umngan ya ka jingking kabatip kung ka suspension footbridge over Umngan River kabajrong arspa san mitar lashna hapo ka border areas development programs BADP Jongsnam Arjar Kakandai do Arjar Arpon. Nalor umintri hakan kasni, ladon lang ru u Director Katnat Border Areas Development u LCH Marak MCS, u Assistant Director Border Areas Development u Ba G Rani, u EE Border Areas Ma Pish Line, nalor kinong shnong bat kiwe. Umala kaben rumboy ha ka jingkran ulaong ka jingdan jong ka ni jingkieng kan pensuk ya kalit kawan ka kit ka ba jung nong ram bat kan long ru ka jingker kui ki nong shong shnong ka darang bat amkoy na marling ba jong ka anla ban kintiw ru ya ka kam jungo kai perthei hapo ka shnong bat ka than u Director Katnat Border Areas Development u LCH Marak MCS Ulayathu baya ka ni jingkieng lasdang pentrei ha unai lor arjar puai bat pendapat ha unai lar arjar pesan bat kadaw ka jingslam ban pendap yaka kadai namar ka lockdown COVID-19 umarak ulaong ka jing pendap ya ka jingkieng kan long ka jingmentoy ki arjar sans pa ngut ki nong shong shnong jong ka darang bat amkoy kamtam ha karap karyang bat ru ban kintiw ya ka kam jungo kai perthei hapo ka ni ka than Kinong ngalam shnong bakantop wahe shnong madi rinksai, Secretary ma KM rinksai, bat trebor lang suchen kilaong, kani ka jingkieng kani ka jing ang nuo jung kinong shong shnong, kamtam kinong rep kibaran jaka rep sa silyang kawa umngan, ha kaba menshwa ki haban nya lingba ya kawa da kiliang, kaba bu jing ma ya ka jing im ka jongki, kamtam ha ka ayom slam, bat menta hadin baladap shna ya ka jingkieng, kila ban pendan kam bat ya lingba ya kawa umngan, kelam kanu jing Meski kau mentah, kalau pasti kajing kemen yang aku nong nikmat kau nikapai, kajing kemen yang ipai ba nong sosnong, bat yang sorkar hi baru kue, namar ba kijiron kam jong pai ba kat kala persyang banle, han kopon ai kuble ya inong sosnong baru, romba sosnong krishnong, ki executive committee jong kadar persnong. Iperlok nong song snong, bakum juru yaw director border area department, o assistant director BADO engineer napo border area, iperlok kipa yawan sembilan lem ha kanilpo. Kung kadak kajing play kene jingking kabala slam pa layo construction, may napun kita saya puk hanasibet. Ba ginpot uripon kum kata kacing plate kan purom ya kan uripon uripon nang ba kum kata kacing plate de jike amdai tang kata sampai pai ba kenok pun kami de jike yok pun kam ba kaki pok keruang ba pai ba di ba kan ni kan long kacing ku yaki ba kade jike kalau ai men toy ba khatam ba kin sumar ki ba shifti kene kin sumar ka nang ba kan ne shislam kudesh pun ya kena jingking suspension footbridge hapo tarang balashna legbak border area ha kena jeka halor jagwa umot lapri pai ba menta kasi kudeshi jarmu kamlong kabasuk banlong unang mikman kamlong kabasuk bankit banba kasuntur kala bantiang Kasuntur kala ban pembang
Hanrei bantrei kam long kapasu. Kadarang ke area sene kasinan ter kawa umat. Nado basdang konstitusi jonga hado menta kalong kabadan pang. Hakapor ka mga jok ng pang arajar pra nilayo ban sanction kum kini jingking hapo snong frem lasna balat pendon kam menta la khatsau snem ta hakatem ka ba nilayo ban pendon kam ya ka jingking hanong bere ka ba lengkot kendet ya kane pat kane kade kabalai hajrong kawa umot kaba ngila persang banden umday tanggane hidon sa katu jingking yai kali kabada ngidang ap lano kan urlong hakini kita ni jong dem tak ada hapo darang kombo charman kap kemau tempangnya nga kipriu kila ban beng kipriu kila ban kho hanrai kadarang kadai kowe nakisnong kiba judo benta hakano nakam kaba yadai berkeserka hakaba kalong MLA nongkong ngilayo lang baka skim asay nakabenta ki umbam ki umdi kasnong darang kadauki tamabil bakur kadai combine skim ngilayo kan sna ya kayin school ke bakrit lang ba SSA but how to snem balada argar khatra arpulai ngilayo ban sanction kadai skip ngilayo ban sanction ya ka primary school ngilayo ban pentre ya kini surat ngilayo pentre ya ki but ngilayo menta ban saki ya kena ngicik namar balai kijia darang kidarang kidei kibriu bakut kakten katile bat kiba ya ka roy ka par bat kiba kibadon ka cisno janga bat kiba ya ka kam kaja den tak ada nakal yang ka ngaro ngapo ya ka ka bagi din mentaru di project Arpau Plurtam 8 tray ban penbahaya kan gawa umot nado dauki hadus nok pleng hadus liang na kabenta ban penri kentil iya kan gacaka amdai tangkata lembak river umot basin scheme regeneration ngilayo ya kata ka skim pan penbahan nado sebenong hadu dauki lembaka soil kit sawan ban selok pati ki intervention jong ki hapo kata ka skim lepo la finance lemba ke Asian Development Bank kini gide ki jingjia kiba jia hapo kana ka snong jongi hapo kana ka thai jongi slenter jong kawa umat hapo kudeng rim ladap khot tendar ladap alot ban snaya kowe kajakasa kabitna henrei namar baka tukus rok kampat dep kimpat yo ban sna den takadaw ke kabakwa ban kentu ye pi kuno sna ka sarkar ka kape ka sarkar ka theo na kabanta ban kenteu ka sarkar hakini nyaus nem siteng hapo katialam jong konrak sangma kalong ke sarkar kawapai kemat hak kiliang par dang menne hapo anurem ngilasam ya gitiar kibadai ya ka children adolescent and digital library kabala depsna hapo kana kasna lembaga skim dutka ka special scheme lembaga Ministry of Tribal Affairs kan ka snong jong pi kan sayo arphola ribuk
pandai aja. Ban perangkam nak bentak ke senong ke jampi. Dan tak ada ke kebangan itu. Kalau berpindah ban long breu, kibat don dikemat banyak ban kibat don di skor, kibat dia skell, ban kibat don kata kibat seman pek ke balai hak apor jong ciang la remboi kicia kini ke baru. Judai bahap gimana na benar. Nama kacing angnut jonga kalong kapadang don. Kei kapadang angnut mentah. Nama penhei kata kusrok kamlong kabasuk kita jakaru kiton kamnya kacaka kata ki. Amde bagi misha. Kila lagi aja kaya kusrok hei kini rap. Mamong bagi kapna. Kei kapadang kam mentah kabangin teu. Haga tu kesingi ngada na pos nong preng ngala ong iki pek kete hangte kepadang sao tang arspa mitar tang kat kumga leng jong kaneka jingking menta ngin snai ka footpath nang te hangne ngin snai ka footpath nang te has nong preng kejaya kejat ladagi yo jaka. Kamu turis undawan nang te unhiar ham ne kalikan yai kan ba un poi kelisane stang ban lei pai like na ubasa kata ketika bangidan ka kung kiwe kinong nikmat kiba pe jingan ngingi perkhat an maria dep ikan usrok kasilong kalajan ladangin perkhat manta namu den takadaw ngilar rai ya kata umat a river beautification scheme kaba ladep lasdang bat pentre kaba sipun di komponen kicomka bat nganga sania haka sarkar bakan le komjoro ya kata river basin river umat basin regeneration kae kaba kasoy kan le kan saban selok marngangam dan por ban ya selok iwe paiwe kaban kam ka scheme kan wan hapok konsi kejongan tang kata labiang umat yo manoro handai un yo hi ukun jong keseben amlarem den kada ngakan tu ya pigi we ban long ibape ban itu yak kabangin mentala de khotendar ban develop ya katu ceka hamadan hante bat hadauki kini egi baro kimde kiba kumong mene kiba wahap mananap MDC jang kawaris menta hangte sendai pak malu mala ka project kan poy ban puplo ban develop ya kate namar banga ngayo i kane ka thai ngi jangi da ka tikir khujong bleng kade kabala bun jaka tiba itenat kabakang san kalang tangmangi ke bangin ri kendong yak itu jaka banri ka jing khoi ka jing suba banri ya kata ka jing shngai kom kana ka sarkar hari nyau stem kaba peit lo kaba prakhat nado kilang kemi ka pun khon hado ki khulong berangkha hado ki samla ban ai kata kalak ban ai kata kalenti amdai tang kita kijing roy ki balai project kijing roy ha ki yang barong han rei ka tin gong ka advertisement jong utu soft drink ong yedil manggemur ni dan kam sibon ngam ong balabia kedai tak daw ni deban pek ni deban sim kabu kat kitu kesana grup ka sarkar kala ai kat no spa klur kala the hai ten kibriu ong don tengah kan tu ye pi tongin pai nge pendon kam sisai ki kmat la jong pendon kam sisai ki skor la jong pendon kam sisai ki chaping la jong bang te hato don em kata kade oi hanrai bon sen mi sus ngeu tang te ki ham saya ki hayo hat ba kumta kumne ni day kadne ka sarkar kadai ka sarkar kapat yak pula kemen rembui kom nang ikmat jang pi kom perlok jang pi
ubapat ke kula akam kalaban slam am laban len ha kan ke jingkin nongkong ki ong ba ki bakla theo tahang ne sispa sau pheu mita are haden ki theo tang na ha kim theo yang tik abatmen ona po arspa na kam dei ka masuk ngin lapar ngin persyang ru kum no manang penskem susu andai ka bakongsan galang mapi kinong shim nong keti ya kane bapin bangkam marba originally kane ka jingkin kalong nang kabentak kinong re om yang turis ring shim ka bohi kombo om ka jingkin man kit kendai ton ya kidi arhol ton ha teman om ayo tangirungi hakata ni hap ban shim ka bu dei tak daw ngakan tuy kinong ka kit kam jong ka snong ngakan tu ya kinong kit kam jong ka tursen society bapin kit kia banginya le stom ban kunal makanne kan salong ka we na kit yang ja jong pi jong na haba ong jong pi kam dei tang jong pi kibre wan hadarang kindi syah amrem kibre wan hadarang kindi syah hajuai kibre wan hadarang kindi syah hanong po hasilong kindi syah hadauki kindi syah haus uslah ka tourism kadai kalat kaben injata marbale kabangaplan menta kalongba sakawe kabangaplan kaba kalakan sukses kalakan sukses hendrai amlei kumunong persyangan ngadang persyang menta bakan ni kasrok nasebenong hangte hajan haneng jong katuk aksai nang tu yang kau mau kereu aksai itu ngapa kaba kibre kinwan lepek kai kecakan mau kunreu kinwan sya kan ne kecaka ba icemi kinle shepepe kinle mustem kinle cermang kinle tuksia kinwan banam ne kinjai nas transfi kinjai jakak sai ha friendship hasendai lepek iki krempupon lepek ya gitu ki temple lepek ya gitu ki nan kiba bahandai ba kita ki sna basoka kadang plan bakin warna daw kikin wan sene kum kater den takadaw tongin et lang tongin ay sinlang tongin sumar patongin long kipriu ibari kendong ya ka jisngai tongin long kipriu ba snutu namar ba turis kum menin masisngi ong olak pat kali mangta sibnai usong ula ban tipha sibnai stem nonton turis yuk kawan ong odon jikul maram khalia marbanang ni ibarit ijing dia sate kaya penhe ten takadaw ngidei borobor bandri ya kata kasuk kasai ngidei ban long gibak loy ban yakren ada kono no jing ngidei ban long gibak loy ban yakren ora mangi sapai ba ngidei ban long ban yakren re om ban susim ya kata an hati teng kawan rapat ya kajidung nong ya pi ya dan teramakan tu ya pi nado senang pren hadu darang hadu siang hadu amkoy tongin ri kendong ya kaneka sok kasan ngin ri kendong ya kaneka saudong sokun kejongi bak ngin sumar ya kaneka jingking kejongi senang ba kan yaisa makam de bat suk bangin ya sanction arsin laisin ya kajo hoy ka song pren katkut nisna biang hanusna baladep kala yu la ai biang kasana tholak paki piper kasarkar kanong ladapin sumar tidak lendet kasarkar kanong pek marbak kampek yaki bapan kuat hendai kapek yaki bas sumar tak kacindek jong kaya hap hibang dek ya kabengkam dan tentang akan puyi pito sumar sukher yaki saudang kesokung dan pi saya sindiam ngai kublai nong snong kacong kadarang baro nado basdang jong kaya jingya lenti hakaliang ka jengok kai partai nyo tourism oros kato kapana be tang kene kathain ke jong pi sene kadarang batno pde padon kita ki krang suri padon kita ki pepe fol kat padon ke egwe hanrai kene kathain sene la bon tili kisnem ki bawan na ki jella ki state diri ki paper ki pai kmat be stang se kasnong darang batno pde ki klibe kaba kumno kata kasno dalam kumno kelinti kesengken
namar kane ka thain sene kala slam ka pau ha kalian ka tourism kano kalong ka paimen sim ya kinong shnong jong kane ka thain pat kano kalong ka jingyok kam yo jam ye piro kumjo kum kinong shnong nga kan tu ye pi pai ba kane ka mensim jong pi patrai sitom na pan kentiu ya ka kam jong kai pate kalong kum ka wei ka ba ai kam ai jam ye pi kum kinong shnong jong kane ka thain hoi ngamla paklem daklet hakwe ka jingya kendu jonga ka jingya lenti jonga ay kendu ya we uba napo Mumbai uwan da kejat marwe ngawan da nangte na po dafi ngai kendu yu hangte uwan da kejat ndrenga I ka por janmit nga I live you nga kiti o shadu jowai ngong me wan le yu sine marwe ngong wan pekai yakini jing itenat jong kane ka thain ke jong nong me yu ka klau sudah ilum sudah ong nyim judan kum kini nyim judan kum kini dan bitang ki building ki ying ki behe kim don kum kini ki jing internet kamariang kim don kum ne ki jing khuj jang kamariang ka jing long ki breu ru internet ki breu ki long ki basbon ki bachisur sidur kam don keno ong akpor pangarang wan sene pon ki ba penting pensme pin leche not is kin don sipon kita ki jing harassment kita kecing pensistam babon jai andai dalai I dalai khmat ngai I bagi preusen ek long ki ba sisur sido abnong lebat wa ngot berang ke taka jadi auslam ardas khasan ada khandriu kumba pen kemau we dari lomba iciang signal labin lomba ngasupu kenu kam aba ki samla ki sim ya ki simjam belum kumbaromba wat ki mati yang ki samla Rengkat kejinglong kita kejing perkat jangan kita kesidong di ibu kalau kumenta mene kesidong jing ketiu masuklah kublai kerpangi Sherman juga tourism usama risinsan kungwang ilukas poti pemenang di Kepor buat umama jonga lampor ni sucen rengkat buat orang poti dari Kepor anak kama orang pot nihu di pun dengan kiong ba kui perkat kedua gelenti bandemir jumut bandi puson kulo megenti kam juga kai perkai apok kini kecakal jubi Kembang kalong mentai pi kedai lagi kisangla bah ki perkhajai na tak stong kathal juni bal kedai ru usam azakat pra rakan mau agapor bai ma rumbui I sar lakman rumbui yang ban bidang dai tangu XMA popor idai pun de election azakat pra rangkat yang kembang popor de HDP youth wing jila benti jong ba ri sisat kongwang lukas poti popor dalang jadi kan sedap prabeje kendu yai sar namar isar lakman idai bapat keselwan jiwa pun kopor penyelet kumki lamlong kinong kersiu kia I kopor dan kama bam breakfast jenis jenis punak kejoa kalong ba ai badai sya orang ba bopet jangai ya kathai ngejungi yusong bani kisamla undai ban ong ba sim gani katai betini pun sobha ha kopor election hari akan ma bekertin ke bayong kalong ba ya kadarang ai jangai dari bandon ya kata ke jingking suspension bridge kumbalong lang katay iprajan prasong ujungi isong preng tehoi kesim kapor na mari kenau katay ke jingtray gidiga jingking katay for COVID-19 kapor lockdown kadan andray pandala dap kumba 30% ke jingtray na text kay Sir Lakman Rumboy uri kitemtin yaw nga petelit dan leba tekatari kitemtin ke bariyo bensien wat lada keslam ha kapor Gajin petut jangka Marian gajin petut jangka pertai kumakalong kisna meladak hendak nyi ipat jadi saya ke projek kepala sesok yang terben ba kini ke itu bawa gajin lamen tu jopi baku menteri jong kini ka jelah kejuni namla penden wan alien ke fishery seru kila ai ke pribab jimentoi hopo katha ke thai juni ani howa buat song na kublai ke por merci ke thamploi na kublai wat ika school juga sedang berjuang projek ke bahe Demanta kapor long division minister ni kopor layo yang kita sekolah Malaysia. Ya kermen sekapir kan lagi we kejuk tuba kebab sedong di opi pilai minum pensabe ya kan pelong ya kan kung kata kanong muna oki kun di patay jong sedong daram samtang di kun samla tinbot di jong gerang ba di samla kadi jingkar ko keba o male ulay sitom ngimtip lese ba haditia jungi Idon sibun ki egi kiba sakordot ane kiba kijinge ndrai wat kataru kermen skemba imkan randin
Tanggung kentian di bahasa ikran MLA Jongi, Minister Jongi, isyahat bu pada isyahat ikran bah katan Jongi kadan tok pala, kaya di bahak kaya di resep, bah inlong MLA Jongkan di kesenangan rem, kasinong darang ru kalau kumjui, bah idan tok pelat banjo yang numikman, ubah sempang, ubah dan kata ke ikhtiar, sisin bala keren, sisin bala ong hoi kemun kata kelong. Sisin baik mula yang kata TM. Isngadun bak pelat banjo kinong mikwan kibalong kum kita. Bun KGA jingai wala kala kamslam bang jolat ban pli. Ndrai haka jingim jungi kibriu. Klem jingai mlong. Tangi jingsuk sudah ikon ring spak ring kelalong kinong krong. Ngakar skep ba haga jinglong briu. Kata na bun jingai kata nginang sempang bar nang start. Ublehi yalam yengi ladang itrishitam kumjuru kalong yau nang mikmat jengi bat yengi jinong tikam jak senong ngidon gi sibut jinga ndrai ngim kan randien bat usok jog jog kadai mentak ski te ka jingking yang ai burom ai kublai ka ban kong sya male uba la penlong sisya ia kan jingking kumba kalong mentah ya kita jaka majim jimreng sai bam kuai berbelai ubala sedang ningkong udai mauhi uba ailat nani uba prakenti ba kan dijingking kan mbangin yolat pensna kabar kan kita jaka ba kinong rep ba na sene siliang nakiliang ki yang melim kam kumu nong utrai bri utrai jakarep ubala ailat yengi ban penlong ya kene gejiki tega na kerpat di kipai ba banang ni sakman ingin sabu ya kene notis board ka banjede begini jingking ba pinbut nanti pin sumar kane kamde gejong na simet kane kamde gejong uhitmen kane orang basnong ndai kene gede gejong hilang borok Sengau bah sumar, bat buat ikendan, ladang yoi negi yoi, pin buat renti bat penjat, kumba pebat pin sumar, ya kena dijengking kenang bakan nek, bat kan sekri hok yangi, bat kan kentiu gaya ofat haklik tourism, bat haklik dongrep. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.